رادیوی آزادی تقدیم می‌کند. برنامه آینده ساز گفتار مخصوص جوانان. آینده ساز؟ آینده ساز. 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 ин чӣ либос аст? Латукуби як духтари аврупои пӯш дар душанбе. ваколадори тоҷик аз ҳуқуқи кӯдакони хиёбонӣ ҳангоми боздошт ҳимоят мекунад. озмуни шаҳри бехатар аз нигоҳи кӯдак ҷамъбаст шуд. шоҳрух дар франкфурт шоҳҷоиза гирифт. тӯпи тилло аз кӣ мешавад? месси, неймар ё роналдо? ин аз сархати муҳимтарин матлабҳои имрӯзи ояндасоз аз мавҷҳои радиои озодӣ. салом ҳамсолони азиз ва ҳаводорони гуфтори ҷавонӣ. бо умеди рӯзгори хуши шумо имрӯз ҳам вижабарномаи ҷавониро аз мавҷҳои радиои озодӣ тақдиматон мекунем. агар шумо низ муштоқи хабарҳои тозаву гузоришҳои ҷолиби ин барнома ҳастед, пас то ним соати дигар рӯи ҳамин амвоҷ бо мо бошед ва лаҳзае ҳам канор наравед. оҳо амридин, агар шунавандаҳои мо серкор ҳам бошанд, ин даъвати болохонадори худатро шунида ҳатман канор намераванд. дуруд ҳамсолони меҳрубон ва шунавандаҳои ҳамешагии ояндасоз. имрӯз ҳам вижа барномаро бо матлабҳои шуниданӣ ва тавассути мавҷҳои радиои озодӣ меҳмони кошонаҳои шумо мегардонем. ва имрӯз ҳам гардонандагии барномаро ман Сарвинози Рӯҳло ва ҳамкорам Амридин Олимов бардошт дорем. албатта ва мо дигар суханро дароз намекунем, чунки аллакай шунавандаҳо ба огоҳ шудан аз сархати матлабҳои имрӯзи барнома шояд интизоранд ки ҳарчи зудтар бишнаванд. пас чун ҳамешагӣ ояндасозро аз шунидани хабарҳои тоза аз олами ҷавонон шурӯъ мекунем ки ин навбат ҳам ҳамкорам Шодмони Ятим омода кардааст. як гурӯҳ шаҳрвандон рӯзи 5 декабр дар ҳамоиш ё пикете дар канори консулгарии Русия дар шаҳри Мюнхени Олмон хостори идомаи тафтиши парвандаи марги тифли 5-моҳаи тоҷик Умаралӣ Назаров шуданд, ки ҳудуди 2.5 моҳ қабл дар як бемористони Санкт-Петербург ба таври мармӯз аз олам даргузашт. ҳамоиш бо ибтикори Мадина Муҳаммадова, як хонуми Доғистон аслӣ сокини Олмон роҳандозӣ шудааст. барои баргузории ин эътироз Мадина Муҳаммадова аз мақомоти шаҳрдорӣ иҷозаи расмӣ гирифта ва дӯстони худро тавассути шабакаҳои иҷтимоии Фейсбук аз ин ҳамоиш огоҳ карда буд. дар ин навори видеое, ки аз ҷараёни баргузории ин ҳамоиш дар саҳифаи Фейсбуки хонум Мадина Муҳаммадова нашр шудааст, ӯ мегӯяд, ки ин ҳодиса амалан куштори як наврас буд. ба гуфтаи вай, ҳангоми ин кӯдаки шерхоро дида ва дониста аз модараш ҷудо кардаанд, маълум нест, ки баъдан бо ӯ чӣ ҳодиса рух додааст ва Умаралӣ вақте фафтидааст, ки дар дасти мақомоти полис ва кормандони бемористон қарор дошт. донишгоҳи давлатии Кӯлоб аз болои 68 донишҷӯе, ки ин муассисаи олии таълимиро хатм карданд, вале ба ҷои кор ҳозир нашуданд, ба додгоҳ шикоят бурдааст. як масъули донишгоҳи давлатии Кӯлоб рӯзи панҷшанбе 3 декабр дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт, ин донишҷӯён аз 10 факултати донишгоҳ мебошанд ва тобистони гузашта донишгоҳро хатм карданд. вай гуфт, мо аз болояшон ба додгоҳ шикоят мебарем. тибқи қарори ҳукумат донишҷӯе, ки баъди хатми донишгоҳ ба ҷои кор ҳозир намешаванд, донишгоҳ ҳақ дорад бо муроҷиат ба додгоҳ маблағи сарфшуда аз сӯи давлатро бозпас гирад. давлат донишҷӯёни бахшҳои буҷавиро бар иловаи таҳсили ройгон дар бисёре аз ҳолатҳо бо стипендия ва ҷойи хоб таъмин мекунад. абдулмумин шарифи ҳунарпешаи театри ҷавонон дар ҷашнвораи байналмилалии Тунгушбай Алтаразӣ ҷоизаи беҳтарин нақши мардонаро ба худ ихтисос додааст. ин ҷашнвора 27 ва 28 ноябр дар шаҳри Тарази Қазоқистон баргузор шуда, Тоҷикистон намоишномаи шабе дур аз ватанро намоиш додааст. дар ин ҷашнвора аз 4 давлат Тоҷикистон, Қазоқистон, Қирғизистон ва Узбекистон 8 театр иштирок доштанд. оқои Шарифӣ дар суҳбат бо ояндасоз гуфт, ҷашнвораи мазкур бо ибтикори ҳунарпешаи халқии Қазоқистон маҳз ба хотири баҳогузории нақши мардона созмон ёфтааст.
ясмина алидодо ва як овозхони навраси тоҷиктабори муқими дубай дар мусобиқаи овозхонии телевизионӣ аз миёни 1500 нафар шомили 6 гонаи беҳтарин шудааст. ин мусобиқа абарситораҳои овозхони осиён ном дошта 7 ноябри соли равон дар шаҳри мумбаи ҳиндустон баргузор шудааст. ясмина ҳамроҳ бо як наврас аз филиппин таронаи муштарак иҷро карда сазовори баҳои баланди доварон гардиданд. дар 6 гонаи беҳтаринҳо ба ҷуз ясмина теҷасвани ва шрея аз ҳиндустон, иван крис аз филиппин, шифҳари аз баҳрайн ва саид ҳасан аз бангладеш ворид гардиданд. дар ин мусобиқа аз кишварҳои ховари миёна ва осиёи ҷанубӣ ширкат карда ва шафқат аманат алӣ шаҳрванди покистон онро доварӣ кардааст. абарситораҳои овозхонии осиё аз сӯи телевизиони ZTV ҳиндустон пешниҳод мешавад ва яке аз барномаҳои пурбинандаи телевизионӣ шинохта шудааст. بیا ای دوست جانی ناکسانگیر ببر آنجا که باشیم هر دو تنها که عشق ماند جوان و ما شویم پیر ببر آنجا که باشیم هر دو تنها که عشق ماند جوان و ما شویم پیر بدونی تو نمیخواهم ببینم کسی رو خسی رو جهان را بدونی تو نمیخواهم ببینم کسی رو خسی رو جهان را مگر تو برده ای با رفتنی خود. шумо шунавандаи азизи ояндасоз аз мавҷҳои радиои озодӣ ҳастед ва ҳоло барномаро бо матлабҳои ваъдагӣ идома медиҳем. ваколадори оид ба ҳуқуқи инсон дар тоҷикистон тасмим гирифтааст як бахши умдаи стратегияи 5-солаи навбатии худро ба ҳимояи ҳуқуқи наврасону ҷавонон равона кунад ки ҳангоми боздошт ҳуқуқҳояшон аз сӯи пулис поймол мешавад. таҳияи ин дурнамо дар ҳолест ки дар тоҷикистон ҳамасола поймол шудани ҳуқуқи шаҳрвандон, шиканҷа дар муассисаҳои ислоҳӣ аз ҷумла муассисаҳои ислоҳии кӯдакона ба назар мерасад. дар меҳмонии ояндасоз ҳам имрӯз наврасе ҳузур дорад ки борҳо шоҳиди бадрафторӣ ҳангоми боздошт қарор гирифтааст. Кавзаров Дима, хонандаи синфи 4 дар мактаби махсуси ҷумҳуривӣ мехонам. Дима, барои чӣ ин мактаб омад? Кай омад? Чанд сол шуд? Аварагардӣ мекардам, баъд аз хонам мегурехтам, отам мезадам, баъд ҷанг мекард, мегурехтам ай хонам, кондукторӣ мекардаму, баъд дуздӣ мекардаму, ба компютер фақат дар компютер будам, отам меомад мегирифт ма, ба ай хона мегурехтам, отам мезад ма фақат. Барои чӣ дуздӣ мекардӣ? Шароит мо намерасид. Чӣ дуздӣ мекардӣ? Аз куҷо? Якум бор чӣ дуздӣ кардӣ? Якум бор дуруни мошин ба ҷуром даромадам, ба ҷуром сума гирифтам, гуфтан хел рафтем, баъд қатиш рафтам, қати ҷуром сума гирифтам, тақсим кардам, ҳар се рафт 150 сомон буд. Баъд ба чанд сум додам? ма да 50 сомон додам, бирафтам. Чӣ кор кардӣ 50 сомоно? ба хонамам бурдам. Ба хонатон бурдӣ? Чӣ харидӣ? Очам гуфт ин сума ай куҷо ёфтӣ? Гуфтам мошини шуштам, додам. Дурӯғ гуфтӣ? Бале, ба очама дурӯға гуфтам, баъд майла гуфт, сума гирифт очам, баъд рафт. ба хонара ҳар чӣ харид, карточка, пиёз харид. Чанд бор мидлисҳо бурдан Аделба? Бисёр бурдан. Чӣ мегуфтанд мебурдан? Штраф мекардам, мезадам. Барои чӣ мезадан? дуздӣ кардам, мо намегуфтем ки уҷара дуздӣ кардем, мегуфтем мо накардем, мезадан мо, баъд мезадан мо, ба кала намегирифтем мо, баъд очомона занг мезадан, меомадан, мо дайнавар мекардам, мебурдан мо. Мезаданам намегуфтеда? Бале. Як бор дуздӣ карда милисҳо қапида бурдан. баъд ҳамунҷа фикр накардед ки дигар дуздӣ накунед, бас ҳамин як бор дуздӣ кардан? Гуфта будам не ки ҷуром овардан, бо гуфтам мерем. Якум бор дуздӣ ба чанд сола будӣ? сифи чанд мехондӣ? ма 10 сола будам. сифи 3 мехондӣ? Бале. хеле ислоҳ шудам, ба дуздӣ я даст намезанам, ба 10 додам, ба дуздӣ я даст намезанам,
гапи падару модарма мегирам, маълимои ҷасӯсоз бу намезананд бу. мактаба тамом кунӣ, баъд куҷо мери? Лицей президентӣ мирам. баъди лицея тамом кунӣ чӣ мешавӣ? Сварчик. масалан худат чӣ орзу мекунӣ дар инҷа? чӣ фикр мекунӣ бисёртар? Фикр менам очам биям ямоада гирам барама хонада бишинам ва иҷа мефурама бачаош соз маълимош хуб мефурама иҷа. яке бо бисёртар мехоҳӣ бо модарат бошӣ? Бале. хона масалан додарат ҳаст, хоҳарат ҳаст? Бале ҳаст. мебиёянд ва ё шумо хабар? ташаккур ва сарвиноз. қаблан ҳам як пажӯҳиши тозае дар тоҷикистон рӯшан карда буд ки мавориди озору азият ва шиканҷа дар муассисаҳои ислоҳии кӯдаконаи ин кишвар низ вуҷуд доштааст. ин пажӯҳиш аз сӯи созмони иҷтимоии маркази кӯдак дар тоҷикистон ва бо ҳимояи иттиҳоди аврупо ва намояндагии ислоҳоти байналмилалии маҳбасҳо анҷом шудааст. зимнан рӯзи 10 декабр аз соли 1950 ҳамчун рӯзи ҳуқуқи башар дар аксари кишварҳо таҷлил карда мешавад ва дар ҳамин рӯзи соли 1948 ассамблеяи генералии созмони милали муттаҳид эъломияи умумиҷаҳонии ҳуқуқи башарро қабул намуд. ҳамсолони азиз, агар шумо ҳам дар ин маврид гуфтание доред, ҳатман ба мо нависед. ва ҳоло боша дар идомаи барнома аз шикояти як сокини шаҳри Душанбе ба мақомот хоҳем гуфт, ки марде ӯро барои либоси аврупоияш дар кӯча латукуб ва таҳдид кардааст. бале, аризаи як сокини пойтахти тоҷикистон ки як мард ӯро барои либоси аврупоияш латукуб ва таҳдид кардааст аз сӯи шӯъбаи умури дохилии ноҳияи Шоҳмансур баррасӣ мешавад. дар ин бора дар суҳбат ба радиои Озодӣ Ҷамолиддин Садриддинов, сухангӯи вазорати корҳои дохилӣ хабар дод ва гуфт ин аризаи шаҳрванд МН аз сӯи раёсати ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ баррасӣ мешавад ва сипас дар мавриди ифтитоҳ шудан ё нашудани парвандаи ҷиноӣ тасмим гирифта хоҳад шуд. ҳоло тафсилоти бештари ин мавзӯъро аз ҳамкорам Саид Қосими Қиёнпур мешунавем. духтарон эҳтиёт бошед, ба виҷа онҳое ки либоси аврупоӣ мепӯшанд. имрӯз дар рӯзи равшан ба ман як мард барои либоси аврупоӣ пӯшиданам ҳамла кард. номаи пуристироби сокини Душанбе МН чанд рӯз пеш дар шабакаи фейсбук пайдо шуд. муаллифи нома аз бетафовутии атрофиён ҳам шикоят кардааст. аз тақрибан 20 марди гирду атроф касе аз ман ҳимоят накард, навиштааст ӯ. бино ба иттилои дарёфтӣ, марди тақрибан 35 солаи ношинос рӯзи 1 декабр дар наздикиҳои коргоҳи ҷурробофӣ дар хиёбони Айнӣ бо суханони ин чӣ либос аст ба МН ҳамла карда гуфтааст, як бори дигар бо ҳамин либос бубинамад бо корчам майда майдаат мекунам. гулнора амиршоева, сардабири наштаи вечерни Душанбе ва вакили маҷлиси пойтахт мегӯяд, ки аз ин ҳодиса огоҳ аст ва онро пайгирӣ мекунад. вақтҳои охир ҳодисаҳои маҳз ба хотири пӯшидани либоси аврупоӣ мавриди таҳқиру таҳдид ва ҳатто латукуб қарор гирифтани духтарони тоҷик рӯй медиҳанд, ҳарчанд ки ба гуфтаи мусоҳиби мо инро ҳанӯз наметавон як раванди доимӣ номид. духтарону занони аврупои пӯш аз таҳқиру таҳдид ва ба истилоҳ дӯстдории саропо ҳақорати баъзе мардон дар шабакаҳои иҷтимоӣ шикоят мекунанд, мегӯяд Гулнора Амиршоева. ӯ ба он нукта ҳам ишора мекунад, ки мақомоти давлатӣ ҳоло рӯи занону духтарони ҳиҷобпӯш фишор меоваранд то либоси миллии тоҷикӣ ба бар кунанд. аҷаб нест, ки бадрафтории нисбати духтарони аврупои пӯш вокуниши баъзе аз афроди мазҳабӣ ба ин фишорҳо бошад, мегӯяд ӯ. кадом омил маҳз либоси аврупоӣ ё кору амали дигаре боиси ғазаби марди ношинос шудааст, ҳамчунин вазъи равонии овум то куҷо бо мазҳаб рабт доштани ин ҳамла шояд баъд аз боздошташ ошкор шавад. аммо ба истилоҳ надидани ин саҳнаи латукубу таҳдиди духтари ҷавон аз сӯи тақрибан 20 марди атроф воқеан бонги изтироб ва далели ба самти манфӣ ва ҳатто сӯи бесуботӣ рафтани ҷомеа аст, зеро бесуботӣ аз ҳамин майдачӯйдаҳо шурӯъ мешавад, меафзояд Гулнора Амиршоева. бештари истифодабарандагони интернет ҳам аз бетафовутии мардон шикоят карданд. баъзеҳо навиштанд, ки солҳои ахир дар Тоҷикистон мардиву ҷавонмардӣ камтар шудааст. зеро акнун дар ҷомеа пулу сармоя ба истилоҳ ҳоким аст, вазъе ки ҳеҷ гоҳ хоси фарҳанги тоҷикон набуд. ҳамроҳ бо оини ҷавонмардӣ мафҳумҳои адолат ва тараҳҳум ба ҳамдигар гузашт кардан ҳам камарзӣ шуданд. барои ҳамин курсҳои махсуси худмудофиаи занон бояд боз кард ё бонувони аврупои пӯш бо баллончикҳои газ мусаллаҳ шаванд, пешниҳод карданд баъзе аз истифодабарандагони интернет.
اما ایده زنان را مقصر می‌دانند که با پوشیدن لباس‌های حریر و تنگ مردان را تحریک می‌دهند. یک مصاحبه ما که از افشای نامناسبش خودداری کرد میگوید مردم کشورهای جنوبی طور معمول خونگرم و خیلی شهوانی‌اند و دختران و زنان دیگر ملت‌ها باید همیشه این را در یاد داشته باشند. اما گلنار امیرشاه میگوید در این فصل سال دختران با پیراهن باز و حریر و دامنه‌های از زانو بالا در خیابان‌ها نمی‌گردند. گلنار امیرشاه و مطمئن است در قضیه لطکوب و تهدید به MN پیدا کردن مجرم کاری مشکل نیست، زیرا در جای حادثه کامراهای نظارتی نصب شده‌اند. Хорошо, что она написала заявление, хорошо, что там были рядом камеры. خوب است که او عریضه نوشته است و خوب است که آنجا دوربین‌های نظارتی هستند و شاید این حادثه در نوارهای آنها ثبت شده باشند. این را تفتیشات مقرر خواهد کرد. من امیدوارم که عریضه او حتما بررسی می شود. در عکس حال این مسئله را در نزدیکترین اجلاسیه مجلس شهر دوشنبه به محاکمه وکیلان می‌گذارم. در همین حال نورعلی پیروف معاون سردار ریاست کافتوکاب جنایی وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید که باز شدن پرونده در رابطه با این حادثه از احتمال دور است. در صحبت با رادیوی آزادی گفت که حتی در صورت افتتاح پرونده هم فرد مجرم با 15 شبانه روز تا 1 ماه از آزادی محروم می شود. بعضی مصاحبان ما میگویند برخورد مقامات با قضیه لطکوب و تهدید با MN نشان خواهد داد که بالا بردن مجازات برای خشونت علیه زنان در تاجیکستان تا کجا ضرور است. زیر این مطلب در تورنمای رادیوی آزادی خواننده ها شهرهای زیاد نوشتند. از جمله یک نفر با نام انتی تونراو نوشته است: تحمل پذیری همیشه یک رکن اصلی فرهنگ تاجیکان بود. همین رو هم از خود بگونه کردید. آخر چی کار داری با دختر مردم؟ این رو میلیسیا باید پیدا کنه، جزا دهد و نگذارد که این وبا در کشور پهن شود، وگرنه پیش راهش را گرفتن دشوار می شود. بله، شما هم می توانید نظر و پیشنهادهای خود را زیر این یا مطلب‌های دیگری گفتاری آینده ساز نوشته کنید و یا به ایمیل برنامه ارسال دارید. اگر سراغ ما را فراموش کردید پس بشنوید. از پراگا تا دوشنبه، از مسکو و واشنگتن، از الماتی و بیشکک با ما نویسید. آدرس ایمیل ما تنها برای شما oyandasaz@rferl.org. با ما در تماس باشید، همراه باشید. شما شنوندای عزیزی گفتار جوانان از موجهای رادیوی آزادی هستید و حالا در ادامه برنامه از موفقیت یک همسالمان در شهر فرانکفورت آلمان خواهیم گفت. شاهرخ یونسوف آوازخوان 17 ساله تاجیک در آزمون بین المللی سرودهای اکادمیکی در شهر فرانکفورت آلمان صاحب شاه جایزه گردید. همکارمان فرزان محمدی هم در یک صحبت ویرتوالی با شاهرخ از غالبیت او پرسان شده است. در این آزمون که روزهای 1 تا 5 دکبر در شهر فرانکفورت آلمان برگزار شد، آوازخوان‌های سینی از 17 تا 27 ساله از 30 کشور اروپا و آسیای مرکزی بین هم رقابت کردند. در این آزمون شاهرخ با تقدیم سرودهای سرناده شوبرت با زبان آلمانی، ملودراما با زبان ایتالیایی و رسپوبلیک ایمن با زبان تاجیکی و نوبسته از همه اشتراکچی خرد بودنش غالبیت را به دست آورد. این آزمون از جانب فاند خیروی روسیگی نشه بودشه دایر گردیده و شاهرخ یگانه شرکت کننده از تاجیکستان بوده است. اما این از نخستین جایزه شاهرخ نیست و چند پیش نیز با اجرای یک ترانه در سبقت جهانی آزیا میکین قرقیزستان جای سیم را به دست آورده بود. تا رسیدن به این صحنه هنر شاهرخ در صحنه‌های دیگری بین المللی هم اعتراف شده است. 4 سال پیش شاهرخ یونسوف شاه جایزه آزمون بهترین سرودهای ترکی را که در آن 130 داوطلب اشتراک داشت در ترکیه صاحب گردید و اکنون مهمان فخری این آزمون است که هر سال برگزار می شود. بعد از پیروزی در این آزمون رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان او را به مهمانی دعوت کرد. دل و دل دار رسپوبلیکای من، وقتی که من جایزه 3 مدال طلا در بین 130 دولت در دولت ترکیه سزاوار گشتم، سروزیر ترکیه محترم رجب طیب اردوغان از این به حیرت آمد و مرا از بین همه اشتراکچیان به قصر خودش دعوت نمود که با من هم صحبت شد. من یک سرود خود را با او زمزمه کردم
و خیلی صحبتی فراموش نشونده بود. اما مهمترین آزمونی که دری پیشرفت‌ها را برای شاهرخ یونوسف باز کرد آزمون معروفی سانرما یونیور در ایتالیا بود. او در این آزمون با ترانه مشهوری نئاپولیتانی آسالمیا یعنی آفتاب من هنرنمایی کرد و جای اول را گرفت. به دنبال این بهترین جایزه ها را در سبقت ترانه ها در روسیه، قزاقستان، بلاروس و دولت های دیگر به دست آورد. شاهرخ درسی موسیقی نخوانده است. هنری او را در آغاز استادانش در مکتب ترکی و تاجیکی کشف کرده و گفتند که این هنری خداداد را قدر کند و رشد بدهد. حالا استاد او هنرمند معروف تاجیکی مقیم ایتالیا ادهم خالقوف است که هر سال در فصل تابستان به دوشنبه آمده نازکی های اپرا را به شاهرخ می آموزاند. شاهرخ یونوسف زاده شهر کانیبادام است و در عائله زیایی به دنیا آمده است. او را اساساً پدر بزرگ معلمش تربیت کرده است. از بین نبیرگانم امیرگانم یگانه شاهرخ همین به ساحه صنعت دلبستگی پیدا کرد. شاهرخ به جز زبان مادریش باز با 3 زبان دیگر ترکی و انگلیسی و روسی آزادانه صحبت میکند. بعد 3 سال تحصیل در مکتب ترکی شهر خوجند سال 2014 رئیس جمهوری تاجیکستان امامانی رحمان از او پشتیبانی کرد و برای ادامه تحصیل به دوشنبه دعوت نمود. شاهرخ یونوسف حالا یک آرزو دارد. او میخواهد بعد از ختم مکتب بین المللی پرزیدنتی تحصیل را در اکادمی بلکانتو ایتالیا ادامه دهد و خواننده اپرا شود. او میخواهد در صحنه‌های لا سکالا و لا فینیچی هنرنمایی کند. در دوشنبه از آزمون جمهوریوی رسم‌ها در موضوع شهری به خطر از نگاه کودک جنببست گردید. رئیست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که با روزنامه ویچیورکا از مبتکران آزمون دانسته می‌شوند به آینده‌ساز گفتند در یک مدت کوتاه به عنوان آزمون زیاده از 600 رسم در موضوع پیشگیری صدمه‌های راه و نقلیات با اشتراک کودکان و نورسان ارسال کرده شد. مسئولان آزمون بعد شناسایی معلوم کردند که به جای یکم شکرانه محمدزاده از شهر وحدت و دلاور شریپوف از شهر دوشنبه، جای دوم به بختاوری دلیر از ناحیه رشت و تاجدین غفورов از ناحیه جلالالدین رومی و جای سیوم به خوشنود علی بخشف از بدخشان و مومینجان عبداللهیف از کانیبادام ولایت سوخت سزاوار دانسته شدند. همچنین به 26 نفر نورسانی که در آزمون با کشیده‌های بهترین خویش اشتراک داشتند با تحفه‌های خودتیروی قدردانی گردیدند. در جنببست آزمون در برابر کودکان و نورسان همچنین نمایندگان شعبه‌های معارف و ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت امور داخلی کشور نیز شرکت داشتند. وزارت معارف و علمی تاجیکستان و جمعیت مسئولیتش محدود نسل جوان تاجیکستان شریکان لایحه مذکور بوده. ماه نوامبر سال روان آزمون رسمی بهترین در موضوع شهری به خطر از نگاه کودک میان خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات همگانی شهر و نواحی کشور اعلان شده بود. شما آینده‌ساز را از موج‌های رادیوی آزادی میشنوید. با فهرستی آهنگ و ترانه در وصف زن مادر ترانه دیگر ضم شد که آن گیمن یا ترانه ویژه کمیته کار با زنان و عائله تاجیکستان است. بله، همکارمون اومدی نظر میگوید این هم گیمن یا ترانه ویژه کمیته کار با زنان و عائله تاجیکستان است که از این به بعد در تمام چهاربینی‌های مربوط به زنان صدا خواهد داد. این آهنگ به زن مادر نام دارد و متنش از امین منصور و یک مسئول کمیته کاربازانان و عائله کشور، آهنگش از بسته‌کار شهرت اشرف است. ترانه مذکور را آوازخوان عبدالحمید میلی مرادوف و خور تئاتر اپرا و بالتی به نام صدرالدین عینی اجرا کرده است. مغفرت خدیرزاده رئیس کمیته زنان و عائله اخیراً در همایش ضمنی معرفی این آهنگ گفت در مشورت با کارمندان کمیته آنها تصمیم گرفتند که مثل برخی از دیگر نهادها صاحب گیمن یا ترانه ویژه خود باشند تا بازگوی مقام و منزلت زن باشد. همکنون به گفته مسئولین این کمیته ترانه مذکور در چهاربینی‌ها مربوط به زنان و نشست‌ها با زنان و دانشجو دختران صدا می‌دهد. متن آهنگ اصلاً از شعار و توصیف زنان عبارت است. امین منصور و مؤلف این ترانه میگوید برای انتخاب متن گیمن زنان در کمیته یک آزمون اعلان شده بود و همکاران ترانه او را انتخاب کردند. یک دو ماه پیش به همین فکر آمدم و به همین سرود را نوشتم. از این بعد ترانه در هر یک چهاربینی های محرکه های ما فرهنگی ما در دانشکده ها در مکتب ها باید هر یک شخص هر یک زن همین شعر را
азиёд кунад ва хонад. تهیه ترانه ویژه در وصف زن و مادر از جانب کمیته کار با زنان در حالی است که وصف مادر از موضوعهای اصیل ترانه‌های تمام آوازخوانان تاجیکستان است، ولی برای ساختارهای دولتی تاجیکستان به استثنای ساختارهای نظامی و دسته‌های فوتبال و هم برخی از چهاربینی‌های جمهوریوی دیگر در مجموع داشتن گیمن یا سرود مخصوص چندان رایج نیست. به گفته عالمجان اکرمов سردار ریاست صنعت وزارت فرهنگ، داشتن سرود علاهیده برای هر ساختار ضرورت ندارد، اما به قول او برخی از نهادها به خاطر صداقت و احترام به ساحه و کار خود این تصمیم را میگیرند که جای بدی هم ندارد. و حالا در آخری برنامه از نوگانی‌های ورزش میگویم. فدراسیون جهانی فوتبال و یا فیفا 3 نفر نامزد را برای به دست آوردن توپ طلا و عنوان بهترین بازیگر سال معین کرد. امریدین فکر میکنی این نفران کی‌هایند؟ البته اون نفرانی که مخلص فوتبال هستند الکی پای بردند که این 3 نفر کی هست. بله، همون لیونل مسی از دسته بارسلونا، کریستیانو رونالدو از رئال مادرید و باز هم نیمار از بارسلونا هستند. پس هواداران فوتبال تاجیک کدام از این نامزدها را سزاوار این جایزه میدونند؟ حالا یک پرسش سه راهی امریدین رو با ساکنان پایتخت میشنویم. با نظر شما از 3 نفر نامزدی که فیفا برای توپ طلا و بهترین بازیگر سال پیشنهاد کرده است، یعنی کریستیانو رونالدو، لیونل مسی و نیمار، کدام شرطنده است؟ با فکر ما این سال توپ طلایی را نیمار به دست میاره، نیمار میگیرد. با کدام خاطر؟ برای مقصد که این سال نیمار نسبت رونالدو و مسی بسیار هم بازی خوب نشان میده شده است. نیمار رونالدو و مسی تا این وقت بسیار توپ طلایی را نوبت کرده، هر دوش که 4 تا مسی 3 تا رونالدو گرفته است. این سال به فکر من نوبت نیمار است، نیمار باید گیرد. من خودم شخصا مخلص رونالدو هستم. برای اینکه او سزاوار است، من میدونم که یکم جا میگیرد، صاحب توپ طلایی رونالدو میشود. چرا مثلا مسی نیمار نه؟ مسی من که خیلی بازیاش معقوله، بعد بازی نمیکنه، چنین رونالدو هیچ کار نمیبره. با فکر من که بهترین در این سال نیمار است. از کدام لحاظ؟ از لحاظی که نیمار بسیار فوتبالیست خوب است، مستر دریبلینگ میگویند. خب مسی کمتر مجروح گرفته بود، از همین سبب نیمار بسیار یک فعالیت خوب نشان داد در نبودن مسی و از همین سبب بسیار مخلصان هم از این باوری دارند که فوتبالیست بهترین این سال نیمار است. با فکر من که در این سال در فیفا برای توپ طلایی را به دست آوردن اساساً رونالدو بازیگر خوب است، یعنی که من طرفدار همون کس هستم. با فکرم همون صاحب توپ طلایی میشود، یعنی که در آزمون‌ها مقابله به دست میارد. رونالدو وای پسیخیسکی وای خا کرده بازی با آدمی سبب جای میزنه گلا. تشکر از امریدین و سپاس از شما همسالان عزیز که توی نیم ساعت ما رو میشنیدید و از نزدیک رادیوهای خود کنار نرفتید. حالا که فرصت جدا گردیده برای برنامه آینده ساز پایان مییابد، با شما تا 2 روز دیگر خداحافظی میکنیم، اما شما نامه نوشتن و زنگ زدن رو فراموش نکنید. همچنین سرمیناز فراموش نسازیم که همسالانمون میتوانند پیشنهادهای خود را برای تهیه برنامه سال نوی آینده ساز ارسال دارند. البته شنونده های عزیز، اگر شما میخواهید که در برنامه ایدانه سال نوی کدام آوازخوان مهمانی ما باشد و یا اگر میخواهید در برنامه همسالان خود را که در یک سال سپری شده با هنر و استعداد خود موفق بودند دعوت کنیم، حتما به ما نویسید. آینده ساز @rfrl.org و 224 0877. خیر، خدا نگهدار. دنیای سودا بگذرد، اندوهی دلها بگذرد، هم نوبتی ما، هم نوبتی ما، هم نوبتی ما بگذرد. اما بازری آسمان همچون زمین بکران، نیکی بیماند جاویدان.
در نظر صد باغ